bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys, aya dog puyuh sambal pedas jeung udang, terus lalabana aya rebusan sawi hijau, rebusan labubu, asin kapas, kejo, kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Langsung disantap bae guys dog puyuhna. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap bumbunya ya guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bumbu. Bubuk kan ya. Udangnya guys. Mantap banget.
Enak guys. Cocokin kali bumbu mantap guys. Ada bumbu nih guys. Salah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.